Protiv tog predloga su radikali, DSS i Nova Srbija. Godinu dana uoči parlamentarnih izbora u Srbiji stranka se pozicionira na političkoj sceni. Tako ovih dana rukovodstvo partije Ujedinjenih penzionera razmišlja da li ostati u koaliciji sa socijalistima i Jedinstvenom Srbijom i zastupovati samostalno ili početi novu saradnju sa Srpskom naprednom strankom. I dok socijalisti smatraju da je trojna koalicija uspešna i da je ne treba menjati, naprednjaci kažu da su njihova vrata otvorena za stranku koja okuplja najstariju populaciju. Ovako su 2008. slavila dobar izborni rezultat. Isti tim i za isti stoje prošle nedelje okupio predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić. Partija penzionera razlutila je odluka koalicije da ne podrži njihove amandmane na zakon o izboru poslanika. Sada razmišljaju da li da na izbore izađu sa starim partnerima samostalno ili da se odluče za treću opciju. Treća opcija je da možemo razgovarati sa svim političkim partijama koje uvažavaju naš program prema. Dođi. Sada mi telefon, dođi. Dođi brzo. Sunce,